Ikaze nanone mu makuru yacu muri aya masaha ku itariki 22 ukwezi kwa 12 2025 suhuza abantu mwese mukomeje gutwereka ko muri kumwe natwe gatanu kuri gatanu mu Rwanda, Uganda, Repubulika Demokarasi ya Kongo, igihugu cya Tanzania, namwe dugurikiye muri Belgique, mu Faransa, mu Bwongereza, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndabasuhuza mbifuriza komeza kugira ibihe byiza ndetse mbaha ikaze muri amakuru. Mu buryo butunguranye cyane, Perezida Felix Tshisekedi avuze amagambo atangaje ku ntambara ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje guhanganamo na M23 n'ihuriro ry'ingabo za Leta FARDC, ingabo z'u Burundi, FDLR ndetse n'abacanshuro batandukanye na Wazalendo. Mu buryo busa nk'ubutunguranye ndetse nta muntu umwe watekerezaga ko Perezida Felix Tshisekedi ashobora kuvuga aya magambo. N'amagambo atunguye yaba abanyekongo, yaba abantu bose mu karere k'ibiyaga bigari muri rusange, harimo n'abanyarwanda, ndetse anatungura n'abarwanyi ba M23. Reka tuvuge ngo mu by'ukuri iyi ni intambara imaze igihe kitari gito, ndetse abantu benshi babona ko isozwa ryayo rishobora kuzagorana. Ariko kandi ugenekereje gusesengura neza aya magambo ya Perezida Felix Tshisekedi, ukareba n'amasezerano yasinywe ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 2025 na Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi i Washington DC hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'u Donald Trump Ndayishimiye yarahari w'igihugu cy'u Burundi washinjwe gukomeza gukongeza umuriro, Dr. William Samoei Ruto umuyobozi w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yarahari, Jessica Alupo w'igihugu cya Uganda, Minisitiri w'Intebe w'igihugu cya Uganda, Joao Lourenço w'igihugu cya Angola nawe yarahari. Perezida Felix Tshisekedi yaba yemeye kumanika amaboko hanyuma agahagarika imirwano, intambara igahita ishyirwaho akadomo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo? Byagenze gute? Dukurikije ibyo dukomeje kubona ku mirongo y'imbere ku rugamba burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu biro by'umukuru w'igihugu Perezida Felix Tshisekedi ati kandi kuri iki cyumweru nibwo tariki 21 Ukuboza mu ijambo yagejeje ku bari bitabira inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere yari yateguwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda. Muri inama Perezida wa RDC Felix Tshisekedi yongeye kwibasira u Rwanda arushinja kwica amasezerano y'amahoro ibihugu byombi byasinyaniye i Washington DC ku itariki ya 4 Ukuboza 2025. Byinshi kuri aya magambo ya Perezida Felix Tshisekedi ndaje mbigarukeho mu buryo burambuye, ariko reka mbanze mbahisha make yandi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino. Mbabwire ko Ubushinwa bwohereje satelite nshya mu isanzure igomba gukoreshwa mu igeragezwa ry'ibijyanye n'itumanaho ryo ku rwego rwo hejuru. Yahagurukiye kuri sitasiyo y'ibyogajuru ya Wenchang Space Launch Site iherereye mu ntara ya Hainan mu majyepfo y'Ubushinwa. Iyi satelite yoherejwe n'Ubushinwa ku 20 Ukuboza 2025 ku isaha y'isa 2:30 z'ijoro hakoreshejwe rocket ya Long March 5 ihita yerekeza mu gice yagenewe. Iyi satelite yakorewe mu kigo cya China Academy of Space Technology, izakoreshwa mu isuzuma ryo gutumanaho mu byiciro byinshi cyane birimo n'ubushobozi bwo kohereza amakuru ku muvuduko wo hejuru. Long March 5 yohereza izi satelite yakozwe n'ikigo cya China Academy of Launch Vehicle Technology gikora ibinyabiziga bifite ikoranabuhanga rihambaye. Igice cyayo cy'inyuma cyifashishwa mu kurinda icyo iyi satelite gifite ubugari bwa metero 5.2 na metero 18 n'ibice z'uburebure. Byari ku nshuro ya 618 Ubushinwa bwohereza satelite mu isanzure hifashishijwe Long March 5. Mu yandi makuru mu buryo bw'inshamake, mbere yuko tujya ku nkuru yacu nyirizina, mbabwire ko FARDC ntabwo yemera ko abarwanyi ba AFC-23 bavuye muri Uvira. Igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo kirashinja umutwe w'inyeshyamba wa AFC-23 kubeshya ko wavuye mu mujyi wa Uvira nyuma yo gutangaza ko bitarenze kuwa 4 abarwanyi bawo bazaba bamaze kuva muri uyu mujyi wa Uvira. Bari bamaze icyumweru kirenga bafashe. Kuri wa gatandatu tariki 20 Ukuboza kuri televiziyo y'igihugu ya RTNC, umuvugizi wa FARDC General Major Sylvain Ekenge Bomusa yatangaje ko ibyo bivugwa byo kuhava nta bihuriye na gato no kuri nk'uko ibintu bimeze kuri terrain.
yongeyeho ko ibyo ari gihamya y'uburyarya bugaragara bw'u Rwanda mu kubahiriza ibyo rwiyemeje mu masezerano y'amahoro i Washington DC yo muri uku kwezi yashyizweho umukono imbere ya Perezida Donald Trump hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. General Major Sylvain Kenge Musa yavuze ko mama ko ya gatatu itasubiye mu birindiro yari isanzwemo mbere, ashimangira ko ibyo ubundi ari byo byari kumvikana koko bavuye mu mujyi wa Uvira. Ku ruhande rwe abazwa ku bivugwa na FARDC ko mama ko ya gatatu itarava mu mujyi wa Uvira nk'uko bitangazwa na BBC, umwe mu bavugizi bayo Oscar Barinda yagize ati ibyo nibo babivuga bazaze babyerekane, ariko twe tuzi ko twavuyemo kandi hariyo itangazamakuru ririyo, ati hari ba Al Jazeera, BBC, AFP n'amakuru ya Faransa byose ati bariyo, rero barimo barareba ati babonye ingabo zacu zivayo ziri ku rugendo ubu ngubu hari aho ziri, ati zirimo zirashaka ikindi cyicaro kubera impamvu z'umutekano, ariko Dr Oscar Barinda ntiyavuze aho aba barwanye ba mama 23 baherereye kugeza magingo ya ngaya uko yagiye abigarukaho. Tugereho ku nkuru yacu nyirizina ikomeza kugenda ivugwa, mbabwire ko uwitwa Perezida Felix Tshisekedi kuri iki cyumweru yavuze amagambo akomeye cyane. Tshisekedi aravuga ko FARDC no kuvuga igisirikare cya Kongo ndetse na FDNB ni igisirikare cy'u Burundi bemereye mama ko ya gatatu gufata Uvira nk'amayeri akomeye. Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko iro ry'ingabo za leta ya RDC ryemereye inyeshyamba zo mutwe wa AFC mako ya gatatu kwigarurira umujyi wa Uvira nyuma yo gufata icyemezo cyo gusubira inyuma mu buryo bw'amayeri y'intambara. Perezida Felix Tshisekedi yabitangaje ku cyumweru tariki 20 Ukuboza mu ijambo yagejeje ku bari bitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere yari yateguwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni w'igihugu cya Uganda. Muri nama Perezida wa RDC yongeye kwibasira u Rwanda arushinja kwica amasezerano y'amahoro ibihugu byombi byasinyiye i Washington DC tariki ya 4 Ukuboza 2025. Yavuze ko nyuma y'amasaha atageze kuri 40 we na Perezida Paul Kagame bashyize umukono kuri aya masezerano umujyi wa Uvira wigaruriwe n'ingabo z'u Rwanda na mama ko ya gatatu ikoreshwa nazo, ibyo yavuze ko binyuranyije n'agahenge kiyemejwe amasezerano y'umuryango w'abibumbye, ay'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'umwanzuro w'2773 n'akanama Karoni k'amahoro k'umutekano ku isi. Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko Uvira yafashwe kubera ko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zari zamaze gufata icyemezo cyo gusubira inyuma mu buryo bw'amayeri mu rwego rwo gusubiza ikoreshwa ry'intwaro zica abantu bose nta kurobanura zirimo drone z'ubwiyahuzi za kamikaze, kugira ngo rero hirindwe ko abaturage benshi bapfa. Yunzemo ko ayo mahitamo atari ukugamburuzwa kwemera intege nke. Tariki ya 9 Ukuboza nibwo AFC 23 yigaruriye umujyi wa Uvira irukanyemo ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC zirimo iza FARDC n'u Burundi mbere yo gufata icyemezo cyo kuvanamo ku itariki ya 17 Ukuboza nk'uko amakuru yakomeje kugenda abishimangira. Muri Kalemi reka naho duceyo turi amakuru akomeza kwavugwa, mbabwire ko abasirikare n'abapolisi 24 bakurikiranyweho guhunga umwanzi mu ifatwa rya Uvira. Abasirikare n'abapolisi 24 baburanishijwe i Kalemi kubera gutakazi igihe cy'ifatwa rya Uvira. Abantu 120 bo mu gisirikare n'igipolisi barimo abasirikare 38 n'abapolisi 56 kuwa gatanu tariki ya 19 Ukuboza bitabye urukiko rwa gisirikare bashinjwa guhunga umwanzi. Iburanisha rya mbere ryahariwe kumenya abaregwa, aho byafashije kumenya imyirondoro y'abantu 36 mu baregwa. Inzira izakomeza kandi mu iburanisha rizakurikiraho. Ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa baregwa kuba bavuye aho bashinzwe gukorera batabiherewe uburenganzira n'abayobozi babo, igikorwa gifatwa nk'ubutakazi kuba kikaba kandi cyagihanwa n'ibikomeye cyane hakurikijwe amategeko ya gisirikare ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kuyobora iburanisha Lieutenant Colonel Desire Dionda Mukole yongeye kandi gushimangira ko urujya n'uruza rwose rw'abasirikare boherejwe muri Kivu y'Amajyepfo rugomba gukorwa mu itegeko ry'abayobozi babo. Yashimangiye ko kutubahiriza ibi bisabwa ari icyaha gikomeye cyane mu gihe ibibazo by'umutekano bikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko reka duce no muri Sudan babwira amakuru avugwa nuko igitero cya drone mu isoko cyahitanye nibura abantu bagera kuri 10, abantu byibuze 10 baguye mu gitero cy'indege itagira umupilote kwa gatandatu ku isoko riherereye mu gace ka Maha muri Darfur y'Amajyaruguru nk'uko byatangajwe n'abashinzwe ku butabazi baho. Mala iherereye nko kilometero 210 mu majyaruguru y'umurwa mukuru wa leta El Fasher hafi y'umupaka wa Libya kuva muri Werurwe iyobowe n'inyeshyamba za Rapid Support Forces.
RSF umutwe wigaruriye ako gace nyuma y'uko ingabo za leta ya Sudani n'abafatanyabikorwa bazo bahunze berekeza mu majyaruguru ya Sudani. Uyu mujyi ni ihuriro ry'ingenzi rya Darfur kubera aho uherereye mu masangano y'umuhanda werekeza Ardeba mu majyaruguru y'uwerekeza Hamrat el-Sheikh mu burasirazuba. Igisirikare cyo mu kirere cya Sudani cyabanje kandi kugaba ibitero bya bombe muri kariya gace kugira ngo byibasira amakamyo aturuka muri Libya yabaga agemuriye ibikoresho RSF biva mu burasirazuba bwa Libya. Itangazo ryashyizwe ahagaragara n'inama ishinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri Darfur y'amajyaruguru ryagize riti nibura abantu 10 bahitanywe n'igitero cy'indege mu pilote kibasiye umujyi wa Marha muri leta ya Darfur y'amajyaruguru. Iyi nama ntiyagaragaje uri inyuma y'icyo gitero. Iri tangazo ryamaganye igitero cyagabwe ku isoko rya Al-Hala rivuga ko igitero cyateje inkongi mu maduka menshi kandi cyangiza ibintu byinshi. Basobanuye ko kwibasira isoko ryuzuyemo abantu benshi ari icyaha kibi ndetse no kwiyongera ko kwibasira abasivili. Bahamagarira imiryango itabara imbabare ndetse n'ubuganga gutanga ubutabazi bwihuse ku bakomeretse. Kuri Rapid Support Forces igarura Mala, RSF yagiye ishinjwa kwica abayobozi benshi cyane imiryango ya Medoba, abakozi ba leta, abanyamadini ndetse n'abakorerabushake baho, ariko yo irabihakana kugeza magingo ya ngaya. Muri Nigeria abandi bana 130 mu baherutse gushimutwa barabohojwe. Kuri iki cyumweru tariki 20 Ukuboza abategetsi ba Nigeria batangaje irekurwa ry'abanyeshuri 130 bari barashimuswe tariki 21 Ugushyingo. Ni bamwe mu bana b'abakozi n'abakozi 315 bo mu ishuri rya Gatolika rya St Mary bashimuswe n'abantu bitwaje imbunda muri leta Nigeria hagati mu majyaruguru y'igihugu. Mu ntangiriro z'Ukuboza abandi banyeshuri bagera ku 100 bari barashimuswe mu Gushyingo bari bararekuwe. Nk'uko umuvugizi wa perezida abitangaza ngo nta n'umwe mu banyeshuri bashimuswe ku 21 Gushyingo ubu usigaye inyuma y'uko abandi 50 muri bo bari barabashije kandi gutoroka nyuma gato yo gushimutwa. Muri iki gihugu cya Nigeria makuru abahava rero abakomeza kugenda aba menshi cyane. Mbabwire ko umuvugizi w'ibiro bya perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ko muri gahunda ya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin mu byumweru bya nyuma by'umwaka wa 2025 atarimo kuganira perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Amerika yagize uruhare runini cyane mu bikorwa bigamije guhagarika intambara ya Ukraine kuva Trump yasubira ku butegetsi. Abayobozi batandukanye ba Amerika n'Uburusiya bahuye inshuro nyinshi. Putin nawe na Trump nabo barahura ariko kugeza ubu nta kintu gifatika kiravamo. Nayo mpamvu rero buri gihe abantu baba bategereje inkuru nshya igaragaza ko Amerika n'Uburusiya byagira intambwe bitera yo guhagarika intambara muri Ukraine imaze imyaka irenga 3. Kuri iki cyumweru tariki 20 Ukuboza 25 Peskov Dmitry yabitangaje ko nta kiganiro nk'icyo giteganyijwe ariko ko bibaye ngombwa gishobora gutegurwa vuba. Ati nta kiganiro nk'icyo cyo kuri telefone kiri kuri gahunda kugeza ubu ariko bibaye ngombwa cyategurwa vuba. Yongeyeho ko Burusiya izatangaza nyuma niba Putin azifuriza Trump Noheli n'umwaka mushya 2026. Dmitry Peskov yavuze kandi ko ahubwo perezida Putin iteguye kugirana ibiganiro na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu gihe haba hari ubushake bwa politike ku mpande zombi. Ati habaye hari ubushake bwa politike bihuriyeho ibi byafatwa nk'ikintu cyiza. Umubano w'Uburusiya n'Ubufaransa wajemo agatotsi bitewe n'intambara yo muri Ukraine n'ibibazo by'imibanire hagati y'ibihugu byombi. Ubufaransa buri ku ruhande rwa Ukraine. Hari kandi ikibazo cy'urubanza rwa Laurent Vénitien, umushakashatsi w'Umufaransa afashwe n'Uburusiya muri 2024 ashinjwa kurenga ku mategeko ajyanye n'abakozi b'abanyamahanga, rero bikagaragaza ko akora ubutasi aho kuba ubushakashatsi. Ubufaransa busaba ko ahabwa uburenganzira yemererwa n'amategeko mpuzamahanga mu gihe Moscow yo ivuga ko urubanza rwe rutagamije politiki ahubwo ruri gukurikiranwa mu buryo bw'amategeko asanzwe. Uwakoze icyaha akaryozwa icyo yakoze. Mu mpera za Kanama 2025 Vénitien yashinjwe ibyaha bishya by'ubutasi bishobora kandi gutuma arahanishwa igifungo kigera ku myaka 20. Urubanza rwe rushobora kandi gutangira ku 28 Gashyantare 2026 nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga aturuka muri iki gihugu cy'Uburusiya. Kuri Vénitien uyu Mufaransa bavuga ko ari umushakashatsi ariko Uburusiya bwo bakavuga bati uyu ntabwo ari umushakashatsi ahubwo ni intasi y'igihugu cy'Ubufaransa. Kuba bikomeza kugenda bivugwa. Hanyuma biri ko inyandiko zitamaza bakoranye na Epstein mu byaha byo gusambanya abana
zashyizwe hanze, zamaze gushyirwa hanze rwose. Minisiteri y'Ubutabera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye kandi gushyira hanze inyandiko zikubiyemo ibimenyetso bitamaza abakoranaga na Jeffrey Epstein mu byaha byo gusambanya abana. Ibi byashyizwe hanze ni minisiteri bije nk'intambwe ikomeye iganisha ku gutangaza abandi bantu bakomeye cyane bashobora kuba baragize uruhare muri ibi byaha, ndetse bikomeje kandi kuba ikibazo gikomeye cyane kuri Perezida Donald Trump kuva yasubira ku butegetsi, kubera ko nawe agarukwaho muri iki kirego. Bimwe mu bikubiye mu nyandiko zashyizwe hanze harimo amafoto agaragaza Jeffrey Epstein asabana n'abantu bakomeye cyane barimo Michael Jackson, Chris Tucker, Diana Ross, Richard Branson ndetse na Bill Clinton wahoze ari perezida wa Amerika n'uwahoze ari igikomangoma cy'Ubwongereza Andrew. Mu bindi byagaragaye kandi muri izi nyandiko harimo amafoto agaragaza mudasobwa ndetse na disque, gusa nta byinshi byatangajweho. Hari indi foto igaragaza imbwa iri mu gipangu kibikwamo imyanda. Minisiteri y'Ubutabera wungirije witwa Todd Blanchard yasobanuye ko inyandiko zashyizwe hanze zikubiyemo ibyaha byakozwe na Jeffrey Epstein muri 2006 ndetse ko hari n'izindi nyinshi cyane bagiye gushyira hanze. Blanchard yagaragaje ko nubwo izo nyandiko zashyizwe hanze harimo amazina y'abantu barenga 200 bahotewe n'uyu mugabo, batigeze batangazwa amazina kugira ngo rero babarindire umutekano. Jeffrey Epstein, umunyemari wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika washinjwe gusambanya abakobwa batujuje imyaka y'ubukure muri 2006, muri 2008 yabejwe ibyaha arafungwa ashyirwa no ku rutonde rw'abakoze ibyaha byo gusambanya abana. Nyuma yaho habaye inkundura y'abagore bamushinja ko yabahoteye, atabwa muri 2019, 2020 agwa muri gereza yiyahuye mu gihe yari ategereje kuburanishwa. Akaba yitwa Jeffrey Epstein. Yarakurikiranywe ibyaha rero byo gucuruza abana b'abakobwa hagamijwe kubasambanya, gusa yaguye muri gereza muri 2019. Kabari Jeffrey Epstein rero uyu nawe rwose yagiye agarukaho cyane mu bitangazamakuru byinshi cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma mbabwire ko mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo asaba ko igihugu cy'u Rwanda gitahukana ingabo zacu zose nk'uko rwavyemeje mu masezerano ahari. Mu ijambo yarashikirije mu ikoraniro y'inama mpuzamakungu yerekeye akarere k'ibiyaga binini, aha abategetsi bategerezwa rero kurabira hamwe ingene ibintu vyifashe mu buseruko bwa Kongo. Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko ivyo koma 23 yavuye muri Uvira atabihuriye n'ukuri kuri uru rubuga. Ni nyuma yuko umuvugizi w'igisirikare ca Kongo nawe nyene avugiye amajambo nk'aya kumbonesha kure, aho yagirije u Rwanda bugajya mu kutubahiriza ivyo gwiyemeje mu masezerano y'amahoro i Washington. U Rwanda rusanzwe rwagirizwa ko ariko rufatiye umuriro mama ko ya gatatu mu kuyiha ibikoresho n'abasirikare, ivyo ruhakana rukavuga ko ahubwo rwafashe imigambi yo gucungera imbibe zarwo kubera ibibera mu buseruko bwa Kongo. Dr. Vincent Biruta, mushikiranganje w'u Rwanda ajejwe umutekano hagati mu gihugu, ari nawe kandi yaserukiye u Rwanda muri iyo nama, yavuze ko u Rwanda rubandanya rwubahiriza inshingano zarwo, agasaba impande zombi kubahirizwa ivyo ziyemeje. Mw'iryo jambo yashikirije aciye ku buhunga bwa video muri iyo nama yari yitabwe n'abategetsi batari bake, harimo intumwa z'ubumwe bwa Afurika, iz'ubumwe bwa Buraya, iza Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'iza ONU. Perezida Felix Tshisekedi yavuze ko abarwanyi ba AFC M23 bakiri mu gisagara ca Uvira no mu micungararo yaco, kandi ko n'ibibanza nyamukuru aribo bakibifise mu minwe. Ati ugusubira inyuma kwatangajwe ariko kutabayeho kuko canke ngo kwemezwe hanyuma ingabo z'igihugu zigasubirana ububasha bwazo ntigushobore kwemerwa. Kuri ivyo ndashaka gutomora neza ico turindiriye ni sigaruka canke amayeri yo guhindura ingabo winyegeje, ahubwo nuko ingabo z'u Rwanda zisubira inyuma koko kandi mu buryo bwuzuye kandi butagira amakemwa, zikava ku butaka bwose bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko vyumvikanyweho kandi bikemezwa mu masezerano asanzwe ahari. Mwijambo yashikirije muri iyo nama, Dr. Vincent Biruta, mushikiranganje w'u Rwanda ajejwe umutekano hagati mu gihugu, yavuze ko u Rwanda rubandanya guterwa impungenge no kuba FDLR ikiri ku museruko bwa Kongo. Asubiramwo ikinyamakuru igihe.com cyo mu Rwanda agira ati gutuza burundu uno murwi ni ikintu nkenerwa ku neza umutekano w'akarere.
Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yateguye inama mu biro by'umukuru w'igihugu Entebbe, avuga ko yashimishijwe n'ingene ibiganiro vyagenze neza kandi ko ashimishwa n'ingene abari bahari bose bifuza ko amahoro n'ituze bigaruka mu karere. Leta ya RDC, aya bahinga ba ONU n'ibihugu vy'uburengero vyemeza ko u Rwanda rwarungitse ingabo mu buseruko bwa Kongo gufasha umuhari M23 hamwe yo kuha ibikoresho. Kigali ibandanya ihakana ivyo yagirizwa, ahubwo ikagiriza Kinshasa ko ihaye indaro kandi igakora n'inyeshamaza FDLR zirondera gusenyura ubutegetsi bw'u Rwanda. Leta ya RDC nayo ihakana ko ataneguro ihari yo gukorana n'uwo muhari, kandi no mu kahise yaragabishije ko umusirikare uwo ari we wese azofatwa akorana n'uno muhari azobihanirwa. Yirutse kandi no gutera kamo abanywanyi bayo kwishikana vyanse naho yakoreshejwe ingufu. Mu ndwi iheze umuhari wa M23 wari watangaje ko gushika kuwa kane wategezwa kuba wamaze kuva mu gisagara ca Uvira, wari wafashe nyuma y'intambara zikaze zabaye imbere n'inyuma yuko Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda batera ikikumu masezerano y'amahoro i Washington bahagarariwe na Perezida Donald Trump wa Amerika. Kuwa gatanu w'indwi iheze, Oscar Barinda, umwe mu bavugizi ba M23, yabwiye BBC gahuza imiryango ko abarwanyi bayo bari bamaze kuva mu gisagara ca Uvira, ariko ntiyavuga ivyo bateye baja. Yavuze ko ahubwo ingabo za leta zidashaka ko intambara ihagarara mu kubandanya kubarasa. Ivyo Sylvain Kengembo, umuvugizi wa FARDC, igisirikare ca leta, yamiriye kure avuga ko ari amayeri y'u Rwanda. Kuva uno muhari utanguje intambara mu mpera za 2021 umaze kwigarura uturere dutari duke tw'intara za Kivu ya ruguru na Kivu ya Vipfo, harimwo n'imigwa mikuru yazo Goma na Bukavu. Uvira nico kandi gisagara gikomeye cyane wari wigaruriye, ifatwa ryayo rikaba ryariyamirijwe n'ibihugu by'uburengero harimo na Amerika, aho yanagirije u Rwanda ko ruriko rushora akarere kose umutekano muke, no kuvuga intambara mu karere k'ibiyaga bigari cyangwa se ibiyaga binini. Amakuru yacu reka tuyasoreze kuri iyi nkuru ikomeje kugenda ivugwa, mbabwira ko Vladimir Putin ashobora kuba azwi cyane kuri bamwe mu mahanga nk'umunyagitugu utagira impuhwe, umunyamacenga, ariko ikintu kimwe Perezida w'Uburusiya adafite ni isura yo kwiyobereka. Wahoze ari senateri wa Amerika wapfuye Johnson McCain yakundaga gusetsa ko igihe cyose yarebaga mu maso ya Putin yabonagamo ibintu bitatu: K na G na B, bikomoza ku buzima bwe bwa kera n'umuyobozi w'ubutasi w'Abasoviyete. Ibi nabitekerejeho ubwo narebaga amashusho agaragaza uyu perezida w'Uburusiya yicaye mu biro bye bya Kremlin ateganye n'intumwa za Amerika. Yashoboraga kandi guhisha imbamutima ze. Yagaragaje kwigirira icyizere ku rwego rwo hejuru, kubera ko Perezida Putin asanga ibikorwa bya diplomasi bihengamiye ku byo ashaka. Umubano we na Amerika waravuguruwe, ndetse ko ku rugamba muri Ukraine arimo kwitwara neza, nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga.